Good morning, good morning. Thank you so much. Omwancho muligererio Kisii TV aso kunyara kuboka na kunyara goswa somorobere bwenyoni emambia rero. Mone binte bina bingotakebi. Engaki Yesu gukubono yabereire yange. Engaki Yesu gukubono yabereire yange. Abande babangire kogenda chinkabarora baiboiri. Abaja mwaka. Karibuni bara welcome. Oyega n'umunyamwaka yo mochaga. Akuru ku Klenox. Is my new producer yangu nero cha no motoyo. Wage bakoteba ngamugeni njo mwenyeji apone. Good morning. Thank you so much. Aso kunyara goswa somorobere bwenyoni this beautiful morning. Of course Joan Kwamboka na bere kunyara wekera nase studio na mange sana nkwali gandrete na bayande naro yo gwechanya kegima. Ayiturachi kunyara kuligererie mambia rero kulinde good morning akikwabokire ngayikwabokire korwa constituency chonsi kianda che county ya Kisii gose constituency chonsi inye che county ya Nyamira ngaki kwa bokire karibu sana so kunyara gusanga na of course live Facebook mulikuwa mshanza mapema sana pale Buna Kisii TV, Instagram, TikTok na X account Buna Kisii TV, website www.kisitv.co.ke. Nyakopata hivi ntebi mbili mchi wana maana anyoli ruwe sige nchonte tinga kuna kunebi ntebi yani enchi abitererete nolende ngoli mboli tiega sio motoyo nonga ngebata kumbe amasese nincherenge. Thank you so much. Karibu tobeto kunyara gusanga asobwamo. Ntobere chimesmeseri tobeto kunyara gusanga asobwamo. Ngayo ko bati omorobere bwenyoni korwango ro ku Joan Kwamboka director branago tebi mambia lero nigakoro ku Klenox. Karibu tobeto kunyara gusanga asobwamo wekachinsa isato chia mambia. Of course na mange sana nkwariganete uturachi kunyara gukwanera senchera yobo ikira nukolinde umwancho muligererio Kisii TV. I'm loving this morning. Kolin kwabere okunyara konyora maseseni kurasense mendi studio amatera au manswa yuara go kuimukereri moika narolira banyangero buna Rox Mwando narolira bude Kez nitoka DJ Kez ama Dr. Kez whatever alafu Guardian Angel nimemuona pale na banda bangedu no mwenganisha kucheck. Thank you so much. Unasema kutoka Kisii Dam already wasoire asomorobire bwenyoni this morning jeri akiribo ushaingia hapa bwakire byako rumumbo gari manama Bahrain Kingdom goikali anka Kisii County Kanyimbo Mwakiage Village. Unasema kwa bekira bebuli bao Samuel Ngeri, Maumino Maria Ngeri, Mogako Ben, na bana Masid Garamakdotak, na bana Mino Evelyn, Rebecca, na Sylvia, na Emily, na Gladys, na Douglas, na Duke, na Julius, na Ngirayeli Tongo, Jared Ouru, na Fred Nyandeka Musima, Caleb Rasugu, na Isaiah Nyatundo Wasiokimau, no Mosoliwege Susu, na Kisii TV, na Batagere Monsi wakwena a very beautiful blessed day. Alright, na mona hapa Mwalimu Charles Luanga kuteba Nyamira County Kenya basement well represented tuned on Tuesday loading up unakanyaga pakubwa hadi tamati. Of course definitely thank you so much kwa mbekele well done Nyaore Sylvia Mora, kwa mbekele Lavi Kwamboka, Jacqueline Kwamboka, Rafael Misuka Somoroberio Lameko Maliba Bluetooth senior Kurumarani Vochi anasema kondani. Thank you so much. Jared Kagaka Abebo Yugia goteba kurubongonta pamoja with my wife Judy, my son Belden na my daughter Purity. Thank you. Just what Mwaiga epaswada utawakire byako ruthika massive watu wathika washaingia ndani. Wilson Kenagwa goteba korwa following live kurubo basi nyamache nyabitea sante Denizo Nunyancha agoteba koru Nyantaro akondani. Lide Nyaboke following show korwa Nyansake ya Nyamira County nonde meyo morobini mpako mwerio Kongoi. Jared Ouru Maturity agoteba koru Nyachiche Secondary School Nyamira County noara somorobini Nyambu Agnes koru Magombo Nikotiundo. Thank you. Edwin Machabe agoteba koru Eskimu Borabu gali moturumesi Bonsarigo Begi nere osoira somoroberio umosorwege susu na kuona pale. Unasema good morning Kerandi Dennis eke umosorwege susu koru na kurusiri pale Salams Clubs na yako ndani. Umoigobo bakina mimi nimekuona. Unasema kutoka Kilgoris mark me in na watoto wangu Faith, Irene Morao, umosorwege susu, Victor Mondo, Miyenda Salomo Enyoni, Ensuria Maita, Linet Makogo, Tibuobiero, Jose the best, Joshua Mbiatirimba, Nyabera omogeni bwesiko, Fred Nyandeka Musima, na nani tena hapa. Happy Tuesday pamoja. Unasema Joan Kwamboka, thank you so much. Linet Mokogoti na Korolile Buobiero gotebagaiga
Aline tumakogoti bobiera gotebaga iganga kuruta wala mihango mpaka bugichora ikurucha Nyamira County watching live. Umemweka pale Lydia Nyaboke, Musorigwege Susuri, Nani Enengo, Natasha Mcute, First Lady Doris Nyagaka, Mamake Regan, Omwigobo Bakinami, Bonsi Basoira Somorobero. By the way, chitariki chika chiarero, chitariki komi omotinyo komi na kabere, nigo liderit kolio mweri olio konyara komanya bantu gosikunyara gucengera matukari 15 alimo yo kunyara gukura Kisii chegenka. Special thanks guchase byombe byonsi piberi byabere kunyara wesokya na kunyara kwena na obomanyi guchase mwananchi kawaida, guchase abaswati, guchase abagaka, guchase abana bake igati yabiri babiri bakunyara kugikeria ogosaro kwa bana banyaruka Kisii chegenka gose gender based violence FGM yuere ogosaro kwa bana banyaruka ogoito kwa basubati, of which litkolya there is a walk, a peaceful walk asomo chobo songo abwasi bagochkunyara gokwanere goro ya end femicide. Naende tiani, I wonder, why do we have to talk about end femicide? Ekera bana baiga bagoitu sabasubati abagoitu na barabe mamo mino na barabe musubati omino na barabe mwanogo inke yakogera, you don't come out and advocate for the same. Ese kitu tete normalize ogo ituko mwana munyaruka. Come on, kero monto has a right to live na chia twaro bole meru boli abwate go senga naki. So as today they are going to mark the end of the 16 days of activism, inche special thanks chano mancho muligererio Kisii TV tigatigende go chia ase bali bonsi babeire bakonyara bweso kya samatwaye 15 alimo. I remember from the first day 25th of November no twachagitega igame Enyoni togake simi togatebi with their program. We have attended various programs to abaletera bageni au oyenga baletera bakao ko bamanyigoro y'abana bari bare intersex children na baletere gender based violence with climate change na baletere gender based violence with against people with disability na baletere yani I've brought them. Tell me noro interaleta gega studio bande twabiri tokunyara ko baleta, and today we are going to bring a team we go kunyara go kwandre gender based violence against women, especially ending femicide as we finalize it koriarero korende. Good morning. I'm so happy konyara kwegwa obogima goseke wakyobogima naro rit korinde yuneno kumochero kurateba igo. Karibu sana nimete noro kubwati koruse bania borders. You type that message welcome nerigeri yao Helen amona maumi no batsheba kwamboka kurichinse mu chiricha byombe mwanya bando nerete gatwale rit korigiya. Of course babo Dominic Omondi korusirare border, we got you covered. Yo besho beshai kurichinse mu chiricha nyango, so thank you so much. Ni nani ninasahau abando already washa check in. Pito Mari agoteba good morning kurusugutagali nyamache na yeye ashaingia ndani. Oh God, I'm so excited this morning. Yani unumote we Christmas yoko gerango ogete. Lakini msichukulie serious vitu zingine. Lakini hii mimi nikitoka huku studio naenda nayo kwangu. Why can't I have something like this at my house? Wono nchekingo ogete ganga na irumote we Christmas. Abontoreri mbaro kurwa sechiro ya mogonga. Let me tell you my people. Igaiga nachiri komania barai. Nachiri kokwanira barai yengai. Nachiri kweresa. Nachiri kokwana. Mutawanta mukolera bantama genderero. We are not begging you to do the same. That is your job. Omwato tebete tuboke kimambito chitobakire kura. Mwato tebete tuboke kimambito bakire kura motokolera magenderero. Mete nkoge chugusane kere nkorora abantu babwate akagote akachira akagote iga ngano ene gari ya utetigoro gwita bante chiro onyatari eri bangusane ntega bakarusia bantororo. Of course mbanyore tasara yebinte binge nibe nyinge bintu byatate chitugari batondete yosire tibogima onyambake banya batigarete ne chingoma chintindi, but obo chafu obwechire chiro mongina arete chihanga ego toigoro nkumeti no chimiyoro ngakichimenyete mbabwo ati nyomba chiake bara yet no more garikira rito komotete gochoga silly. Kwani mtu ebange yakurwa ekoreki? In fact naro tibako teba ngambali gochoga mpaka mo bakolera magendero bono this time. Rinde igana inde ntu akora robot igange gari njarunda ekagenda kuchimwina sekwerenda bagaka bakona lichiombe. Mwakondo chire konye ngombe ya egarire school fees mwana ya somere engombe gako gari gaku nemori akaira na nkama gokamasa
And you are there telling me nga nje ngoro kumontokete nje no mora iko nusema gete nisiseme hiyo jina yenye ilikuwa itoke next. Apolinari za kama na robot yoro senchira yo wekirano. Maega gati ya bonjorire gutia makwiri gutachone ngari imeye chiro ya mugonge mambia rero chinga kibarengi gokora ubunjorire bwabo nikobone gati ya bonjorire ya ubesokirie na gukwanira ubugote bwe chiro yu ububoko irera gokora ubunjorire bwabo epara igoro ade sita yo gutabera sto chanegete otomiga ine abangina chinyanya pake biasi ere para igoro tonyora ruasto koni mwaro le gento ya kore gari njama ya gutaja bantu baito banzipi ya itajipi pigi tuati gajipi pigi pake biasi ere para igoro tonyora ruasto koni mwaro le gento ya kore gari njama ya gutaja bantu baito banzipi ya itajipi pigi tuati gajipi pigi chiakwa lakini abantu baba moyo moro je nande ja chete erorie kabuto kachibule kigacha nande chiro ye chombe chombe cheito ngaito na limorantu abwate chiro ye chombe chiro ye chombe baratire biasia baratire chinyanya chiro ya ng'ombe takora tigendo ndio wafanya biashara ya ng'ombe wanauza ng'ombe katika barabarani na hiyo si mzuri. Wakati wanauza ng'ombe barabarani gari ikanyaga ng'ombe mwana ng'ombe anaambiwa wewe liba gari nonyango batekana no bungi bwo banyabiasara abubago cyasechire yo irigokora ubunjorere ao nigechire yetabwati enyumba ya kibara abwase abonjoreria ubagwe konyera twarura marube igo twarosire oroje nonyene nanga kinoine se akogenda achenke ngata iyo pi lakini echogero na korta gento mambo ya choo ilisemekana kwamba choo pesa inatolewa ya kutengeneza choo lakini sisi bado kuona choo na macho okubule kwa buguchi ya serikali ya kaunti ya Kisii no kurusho buchabwo borobo gatakata gwechiro na kobeko moro mwaro lelinda banyebesera bichombe basukeime iligokorera ubunjorere bwa baroro na kuruase epara kuja somo gavano ito twararelire mara si moja ngechiro gaiga ogochabu mura ya gasote neine ogochabu bororo butanya kurusu abantu bakorosindagira gaiga bagutiokeru na bakuragira basinyirubono ngai baguchi ogochabu obo twataka ewiki emuna togochaka ntu abasabuli ruwe ogochabu obo borusi wororo bwensi asayara nigu amuna abantu bichombe bali bakoneri para basuke gocha mate space yere gaiga se ogochabu abantu bande ba occupy space ye ogochabu boirwe para rogorogali echi container twatebeti uchiko bikobochabu ntianya gocha ya endire bone gosochoru mitinyi bono yokane ntuanya korra kendege gokorekana boigoni go bakoserire serikali ya kaunti ya Kisii gochakulia gwakana ebango yabo bunamba likoroseri gwechire yo asebirengo bibwenerete tuliongea nao ngabandikeza mabarua kalikali ngabambia wiki nilibapea notice ya siku 7 leo watatoa usuru ikipika hii wiki nyingine tarehe 15 hakuna mtu yoyote atatoa usuru Ripoti ya Kisii TV kuruasi chiro ya mugongi yo kutoka ebunge ya bumachoge burabwe kaunti ya Kisii nchiri Tanapolinaris Akama. Ambia mwana kegima uyu akorokunga Polinari za kama asante sana so kunyara gutwariganeria oroboti rwasinchira yobwekirano bine birero byaba onchoreria kurwase chiro eria ya mogongoro chibagotebanga toroserie chiro gose tutige wakane bango in fact muge kuata mushacha because onye mwabiri mokurwe bango alafu chiro ya rokana enchire korokana ego no inche Joan Kwamboka na abasupportiri
onye mokuru echiro na ende mubwati no nyomba chiake bara no amache muranyu iyune gali ya utetia abantu ngamba ari Christmas yasire titwo bozose gaso echiro woni ngana ngonki mote ya abantu wona are serikali yarenge kutoka ye county national government yarenge kutoka eche gali eche ko bapole if something could have happened lakini senye tunyasa yaro ma mumeponea wana ni mogote de mabwata matoiga tebinga baraya butafadhali tubwato mwemsi mbayinyore abantu mwakerete gura n'abantu sita come on mwakerete mwemsi gura mugakero mwemsi omo women rep mugakero mu bunge mugakero mu senator mugakero mu governor mugakera no murayibwense omo governor na bwato mu deputy governor omo rayibwense na bwate assistant the deputy president. These are around 8 leaders that you people have. You don't deserve the bare minimum just because you are understanding. Good morning. Watching live from Isebania border. Nyasayo ngancheire na rolit kolinde. Anko ganirio staff tokora na bwegasi Customs Kenya mona Customs Tanzania asubuhi njema. Akoteba pia uweze kumsahau mama Minto Bacheba Kwamboka okay mama Minto Bacheba Kwamboka kuruchinza muchirichia byo mwanya bando. Akoteba ngatika twale litkoligi ya sante. Aya ndoche Samson Ngaga akoteba kurukiango bokione liya bwera mani nore imeyomorobire goteba kobokomo asante sana so kunyara gosomorobire ritobeto kunyara gusanga asobwamo now yes there is something else nte tunyara gokwanire mambia lero ngakiyiga Yesu kuku abantu mbaro maybe kuri umwako chagete baganeti barore esuguku na barabo bunaye na inche twabere to kunyara gusanga twabere to kwandire kuri Yesu kukwebuna twayeganyire eje bono yaikire manya sae no muya na inde na iro motebwe suguku ga motebwe Christmas yokomeka meka ogo kabuya kapisa now kwamenya konyora abantu mbaro bairire ebitambokera samagoka bo kunyara kuira magima y'abantu Usikwanyora naro amwere kwirubo gimabwaye usikwerusia bomoya batinde turanyara guchaka noyomo otogete umobere bumo sayo yomo w'imyaka yegatwa oyo otogete gusibo musacha yobo w'imyaka yegatwa oyo mobero yo togete ase orochero lya Rwanyambera oroche rwa Nyakomisaro orore mbarabare ne skuru yo buruso ya Nyambera abantu au nigo babete wikera nasinseme chiwa bwasibaringi no gwicano konene ane muno ekere umubere bw'umusayo gusumusacho yo tamanyiri bona banda bakumetinga bona karocha ka umuntu ngo kwera arenga aroro nani ngakibona umuntu yango kwera usumuntu yayitira karutwa na neri batamayitinga umubere uyu no yongo mbamayitinga oyo yanginyorera no eri tukore ijumantu akwandro roboti musacho ndenere nero nyoruga kenyire mbarabare na para ikena kinte tukwanere ogo tingyo borendi nga kijega Yesu kukira umuntu natete korora esuguko jameni of course police sana guchesa bali babere bakunyara korara but ebintu mbiro bitakere goko kugikerigwa I hope tali umuntu itete umusacho yake ndakabeka roche I hope tali yekenga nywete getani akaguroche ondata monyore tiba kochire gotoko mubere gasiri to bimabwa of course kukanya tore amachibwa post mortem ekera abanyanyimbo korwa se gitaseni kya abanyanyimbo kyanyanchwa mbabete bakunyara kubinyoka soro chorwa Nyakomisaro mbarabali na ekwerende eskuri yo buruso ya Nyambera abo no mubero onyagusiro karusi kwali ukaletwa senkendo ya KTR chibonika no ara irali obekirwa timoke kibagendete kurigia mate yae eliba bakunyara kumanya omubero yo no yongo na ninga kyotogete ase chinsemechyo edun mokaya no musiketo mangana betega kunyara gwikira na ase chinsemechyo abo sabetega kunyara gutwariganeria orobotyo rigasinchira yo gwikirana Emambia lero nigo mubere bw'umusacho yomo bwate myaka yegatwa otoka soroche rwa Nyakomisaro orogotoka mbarabare neskuru yoboroso ya Nyambera asaba ntabange besokia na kumata sengencho kwa kumusacho yo
nonya nabo abange baikirana gaigo basingo kwana nabarikia mang'ana ase eng'encho y'obwoba no kumata nanaki omonto agosirera obogima bwaye ase orochoro. Ng'eketari ekore getang'ani giakorekanire ase orochoro iga ebikoro bine ebiga biabire bikoenekiwa ase orochoro iga rwa nyakomisaro ase amatuka maega ase abanto baborire ng'a nkereki kia makweri buna iga. Nonya nabo omobere onyagosire nigo orusi gwase orochoro iga na wikigwa ase enkendu ya KTRH ase Kisii Training and Referral Hospital amo n'abanyanyimbo korwa ase egeteseni kia nyanchwa abo baika ase obwango na korusia omobere oyo. Nonya nabo niga bamenyi b'enseme iga baborire na kugania ng'a obotuki bokorwe bwekene kwenekia nikikerete omugosira kwa omosacha oyo bw'emiaka ya igatwa. Muripotire Kisii Television kuruga igase orochoro iga rwa nyakomisaro rogotoka mbarabara ene skuru y'oboroso ya Nyambera ase omochie bosongo eretariane Edwin Mokaya. Uyu akurukunga Edwin Mokaya mbia mona soko nyara gutwariganeria oroboti oruo tutoranyara gukwanira asobwe mekegi mayu ndetembere ni bakaseri tukure ijuma abwasomo akoyo moyo manyakaine buna Jeremia Ogario Monche uyu kurwa sekinyorokeria kia matutu esa blockation ya Nyamesoncho ebunge ya bomachoke burabo nere abetga kunyara gutoka mbarabare ne para asense mugasiriti bugima bwaya astinchira chobo tutukano mwaka oyo nigo abetega kunyara goitwa no mubere gutugutwa cinsemechio ekogera nigo atogete ne chingoma chiomoro ase bigoti byae egento gekagire buna niga abetega kunyara goitwa na igatia bari babete wikira naso kunyara kweneke gekore kyo no mugambi gwecinsemechio akurukunga Douglas Omuga abu atebete ngobutuki bwabere bo kunyara guchaka bonekero kunyara mwaka buno yiga na bumoko rapio yiga niga itire oyero kakanyete guteania abante sugu kuningo turategerere birero byabamenye abubanya mesoncho anene mone amate ya nyagusira abo babete bakunyara konyora umubere bwo mwanchobo kali mbarabare ne para ga Kenya kenyire nguru kwa bisiba kwamboka umugaka no yo no kurugera miogara igaga kore gasi y'uburemi nababo gitemambi ankanyweja akagendo cia jinje eliogo akaira no goja jinsa 10 akaragira ubukuma ubwa mugaso togwika ubwa marago ba jinsa 2 akaragira agasokera ubwo pakabona bona nyoriro umwana wontebia kana kamuraga chaiga kagotenga kura umuntu narukwirite ruguruga bono rinde kerongo kujikurigire mna chiete jinsi echisa 2 nkobora ndakenere bono tugoje twanyanere mumuramo ne boma kamara ruri mosonde ntorara no mukaka sababu njembona ne no maka mboyal bono mambi ngonyore report mongina wonte binga tatu mino kurwazo ketema goroba taraira na bakabona iga tutarakora gukwano mwana ndo kweta kumunyoka njiro goteba monto yo kwete para aka Jeremia Ogaro rita lindo manyikane ndobya buno Monche atoka para bono mambi ndoma etinga ngaki ogugwa ekorege na kwete lakini nabokororanga nabwatara mebigotiga koranga nabage tugose nebeti na ne chianga chia ne chiabe getene bikoro tontoramanya bono nga ibire bikora bune biga nkora ababire tari mono ase miaka nkora ere twanyorekemo ikiagera uburendi ndotemeta kubeka mono nekemo gotugitwanyora asama tukamatambe bonegero kia beire ko begenia sabantu baito na kyo kororechera abantu baichire kabirenga bune giane gakone getari koba getariyaga waida murumu abo Jeremia Ogaro ripoti ya chire bono bwakiringa igaitire akiri kibeti tukuri umungino wayo tutebinga igasogeta guchikorera ng'ombe taji kosoka paka bono mambi twanyori ripoti iga kumetimbwa tumuchano twachire kubori umungino waye bono agototebia naragirite maragoba gasoka kuchikorora ng'ombe kurweri chisechio tarairana na into tukubori rende nga ngwambu bwateti gusirende orore nga yajit chisaire ngarweto
tari goteba bono twakumire ng'arende ng'aki turakore muna chindu kuchiaye. Ebintu bindu okorigereria wasinyunga bono noene ekeni ng'uko bori ndoche mbaro bagotuma chujumbe enoko mochera goteba niga gotuma ng'ora yaya senkeyo ekyo negekoro kyogokumia sana tiga serikali etingi oborendi obonene ekeremeyiga ekeremeyega ere bosio na nyumba 10 nigegasi yabo nyerora nyumba 10 by the way tizai time babe bakunyara go step up ekara nakikiagerete bagacha babe yani check a friend jeri akirwa goteba ng'ama kongubori nere nakumeti no kumenya gochombori nga Joan kerokende na kitura akora umuchando yobwa abantu goitu muno anene muno chinga kichiga chiesuguku orange kegima by the way itali ntunni ntanga nitwarorire bintu bunebiga na kekogera na intu emambi ya rero ntete tobe tokunyara kubwatera na nchamo nae kunyara kuene kibuna tuabira batangani kunyara korario murembe tuabira batangani kunyara kugikeria ebikore bunebiga abantu kwimuki getambukire kunyara gwita abande osene besa Yesu kukubona mwamuru chenero osene moko nendigitani neribero nenda mwamu noborogi nkieke nke abantu murabayitere yani onye Nyasaye taramuwa nganje nintegete kurusi umuntu yasoboye kubwenseye nkiyayo kuruseri ubugima bwaye. Come on. Kurwa jogo Steve Mumanyi na kororira asante. Dorin Nyabonyi watching live kuru Saudi asante sana. Now Robert Ndoro ntete tukwanire Samson ongaga na kororire kuru kiango bokione rija abwira mani nayo gotebanga komo noroso omoroberio. Now ni ena kumochere jeria kirbo na banda bange mukaitenga mwaro irons bono toguchaka mateyemo kurchize bochiria chia embu nigonje ba ngichaneti emambi ya lero tikabona ngotebe. I'm so disappointed. Musibati yomo ora ndire chumbi sana emiaka nechiete telimeke negabeta kunyara gosibu mabwae aburi tukore igoro. Musibati oyo negabwata abana mpaka nge batano. Lakini abana aba mbanje tingina pi. Mbanje tingina and when I'm saying mbanje tingina. Bona abana baiga bagaika bagatama. Musibati oyo asamenyete nase bagoteba ngarenge slums. Alafu serikali baadaye igachega upgrade ekabeke binyombo musibati uno amenyete nyomba abo. Lakini bono musibati osenge ncho yobogo tuchinguru chielire osinyuru wekorera. Nwana kwero seri endagira. Nonye no kubuka no ekurwa saisaransete. Bona lia banyakenyoro bachite kubura ninga. Musibati yo era undiye yaro ngakia tararu nyomba. Mbama etabana bae mbakali wocha bona abanyakenyoro nkoimo kabale no mochifu na nyumba 10 baimo kali barataliro mongino liri molimo mbako mochifu aho tebanga nera kunyogwaka nere ndagera yo mongino yegere oru nyombo taraka igo ikakabanda ali buye ndagera ebili yagenda bo mochifu ere bokoraki bwakana bachire gwakira abana teba mongino yo mutigara berabo mongino ina ankorete gosenge ntokete kara mutigae. Bona banyakenyoro nari babogete igoro ngaki aka wiki kaelire tutararra mongino oyo bakogenda nyomba bakonyoro mongino ori ali asaisaranste omongina agundete mpaka amakonda gwiteka kuru mubere Yesu bwa mabera amakonde omongina boliga ka kyobwata bakabana batano amakonde gakuru mubere nyomba kirasa makonda gwite ko mongino ri na baisaranstega nyomba
nalibo imugete bagasibye omonginoria bagasibye nyumba bakagura amabere bakamwanga naye kara oyera rende toroserie gentori yani monginoria akorite kunywa amabere ali agaku agatimuka tweri akameme agateba Yesu nage sibire ko akitigangi chasore yani ayega na marika kurwa maisa ne mambirero iga arafu bono nali ngabakireta abana abo bachekorra ngina bakabatebya uralire bada bakoteba nje namugurete no buri mutata chetio bone gotebeka no mongino yo ni gokonyaru arite nendo mete myaka ge kugenda ngo babara bebu ngo ikabare beiranana ngo ikabare becaya iga ikaba ko mongino ndo uralira sibe tobororoka ge ngatabi yani gake turanyara gutegerera na kunyara kurigire chibicha kurwa senkeyo abaso mungino yubona beta kunyara gusiri ubugima bwaye maga yo kunyara gucandika sigike gitambe nende gotebekana nganigo abeta kunyara gusiri ubugima bwaye singenchi yo gutaragira ubuchafu nebinde binge turanyara gutegerera. Naitwa Janet Wawira, mimi mkazi wa Kavita. Nilitwa na bwana chief akaniambia tukuje tutayarishe mama mwingine hapa home juu ni mgonjwa. Tukaenda tukaingia tukaanza kumosha kwa ile tukaanza kumosha tukimpatia maziwa hakuwa anakunywa, tukamosha tukampaka dawa kwa ile harakati akatuacha. Mpaka hapo na hali nzuri juu alikuwa amelala, alikuwa na zile wadudu kwa mwili vidonda. Sasa tukaanza kumuinua, tukaona amechomeka huko vidonda kwa mwili yote, ndio tukaanza kumuosha. Bora tushikilie hata kama lakini kwanza wacha hii nje sitengenezwe. Hii imefungwa na dirisha nje ndani alafu atokee hapa. Au afunge na ndani atokee na nje. Alafu nyingine ikijua na nje. Oh, ya ni mori, ya no hay que Wako manana na ya mango ya magia mare magereza. Halo. Halo. Njaro. Habari yako? Habari yako? Nimepewa hii namba yako na Wawira. Nimeambiwa wewe na Mambuki. Nimeambiwa wewe ni mtoto wa Mambuki. Wewe ni nani? Kasi usukake. Wewe ni nani kwa Wambugi? Oh. Huyu msichana wake anaitwa Mudhoni yako karibu. Mudhoni yako karibu. Lakini wewe unaitwa Njero. Haya. Kwa majina naitwa Jackson Kamau.
Mimi ndiye assistant chief area municipality West, kijiji ya Kagita, na tumekuwa na mama anaitwa Jacinta Wambugi Mwaniki ambaye amekaa hapa miaka mingi kutoka hii slum ya kugrediwe ikuwe nyumba za kukaa na kutoka kwa Plan International. Na kuna wakati huyu mama alifika pale akawa amewezwa kiafya na hawezi hata kujichotea maji, but watoto wake tukawa tunawasili wakuja wamsaidie, wakawa wanakuja wanakataa, wengine wanakuja wanafukuzwa na mama, until ikafika pale mpaka wakaacha kukuja, wakamwachilia. Sasa ndio last week tukapigiwa simu tukaambiwa kwa sababu mama amekuwa akisaidiwa na watu wanampea chakula, za zingine ninatuma pesa kwa mama anaitwa Doreen, hata well wishers wanamwekea pesa kwa simu. Tukaambiwa kutoka Friday aja kujia chakula ile tunamlipianga, na baadaye ndio leo tumekuja kuangalia, tukampata ako kwa nyumba ameanguka kwa mlango. Alikuwa anajaribu kutoka, labda akaanguka, na alikuwa mpaka na vidonda kwa mgongo ambazo zimekuliwa mpaka na maggots. Wakati tumemwekelea kwa kiti ndio mama akakata roho, kwa sababu in real sense hajakula since Thursday, amekuwa kwa nyumba tu. Ya watoto wake na wote wametuambia, kuna kijana yake anaitwa Njoe Mwaniki ambaye alituambia yeye huyo si mama yake. Tukapigia Juliet Nyawera, naye akasema ako mbali sana. Naye Susan Wanja ambaye ako pale Kianjokoma akasema mama yake alimtusi, kwa hivyo hana haja na mama yake. Mwishowe nikaongea na Lucy Mudhoni, bado mtoto wake akasema yeye alijengea mama yake nyumba na mama yake akakataa kwenda pale. But kwa ufupi huyu mama alikuwa ana suffer from ile inaitwa senile dementia, lakini watoto wake hawakuelewa kwamba hata ile kukataa kwenda nyumbani ama kukataa wasaidiwe alikuwa tu ni ugonjwa wa kiakili ambao unapata watu wakizeeka. So ile kitu tungeaji watu ni at least watoto waweze kukaa vizuri na wazazi wao na kuwaelewa hata wakiwa wagonjwa, kwa sababu hata kama atawatusi ama atasema akuli chakula ama hataki chochote, waelewe kwamba inaweza kuwa tu ni stage ya umri wake. Asante. Aita yunkora chinse mochio chia Embu. Abana baneni nuchinguru chiane. Inki kiagera inu mogontuguta. Inki kiagera inu mogontuguta. Unamo manyete na bakiniri nchobororo. Eri nyumugute no ni Islamu amenyete. Pake kere serikali yashite kumwangachira kamenya wapo grade. Mboni ko bagimabwa chenchiri mongino yabeire no isansi mugoti ko mongino nde mpaka kwegwa mabero tebambiye monorara otimokapiga. Mocha matanga bano molere gose bona babangite ko mutigabu ekinyorokeni buna bamurusete nyomba. Ka nonye nense ne babere. Ka muaberu yeso bwa mabere. Ka bana baino no ino mogani ngabasio baba yani ga ntoro ko basabera mabekorende aya na magoso ntoikera neti ntu mwanya bantu ntu bwato buremeru bwaito naende labda ande naro tokagosereta abaiburi eke mugose bibere ose nende mara mange totabare korende ko batiga bakwere nyombe nchere yega. Mama na akorama Joan. Na akorama atabaki kuwa mama yako. Ekunega korokyo gukumi sana asaba nabo. Mama bo monto no wengencho no wengencho. Aron bota agote bakoro na akuru kaptembwa wa Kirebia Epic Salon and Barber Shop bagana sema wanafuata. Thank you. Kijua na mangana yo kumia sana. Abana kweba pi ngina onye toko konyo mwiboli ninkire ndora akore ga kijoan. Tiga twetange obole ndio bonene ekero obwato mwiboli. Tiga omwiboli ara sagija
abande arore asiba kurara ni gora 10 jiria kirubocho tebaga kia baibuli na bamana ne toka ngabatogoseire tiga tubabere nari turamenye chinga kichintambe na kunyaora amaseseni gosechi baraka kirio gosumeka na kioragese. Thank you. Zakariba Makori Moginda agotebanga watching while listening from Bobasi Nyamaruma Kionyo Combined Salams Club na Victor Mondo Migienda, Lydia Nyabuke, Fred Nyangoya, Omwana Brian, Natasha Mkiuti, Kerie Steri, Fred Nyandika Musima, Mumanyi Ben, bila kumsahau Betty Dimbu. Wabawekira somo roberio. Eric Magaro Nyamwe agotebanga watching live korunya misaro. Egali Bobasi. Biyamono asokunyara goswa somo roberio mambi ya lero. Alright, litkoria igoro nainde nkoru barenge obumanyigoro y'uburwaire mboro ku dementia. Dementia nobo urwaire buri okonyora ng'abayibori bakweba. Ekero mwana ikire no myaka 50 omukonyora ng'obongo kidogo chakire kwebe ebintu bibere bitatu obogotu bwasoire amakongwa ono ekero to kwandire igoro yabe komekonyora abana bono n'abayiri nali bako take advantage of the same situation nganyale buchakire kweba mwagenda ali mwamura maremo mwabeka Kisii mwire nibo mwire kibesa mwabatiga ko kigabo mwabatigere nseba gambere bono nakyo cinse mukiri kya Kiambu ababwatani au babete bakunyara ko imokerere igoro na kunyara guchaka kuri ubo manyigoro y'uburiro bwa dementia nabo asibabete bakunyara ko gikeria obo ibibwe nibo amone kibesa guchesa bagoto na sekeria barenge kuri ubo manyi igoro y'uburiro bwa dementia na kunyara gusaba amatego ikange abamu abo gusaba abantu babo anemonekere babere bakunyara ko mente miaka weka babere bakunyara konyora makongo au bunayega yo kunyara kweba tonyana kubati bikale buna byarenge totoranyara kumyoka sensame magazeti mambi ya lero ya kwamba tuko na hii shida ya watazi wetu kugojeka ugonjwa wa dementia na dipora. Na watu wengi katika jamii hawaelewi ni nini kinaendelea. Wengine wale wanaangalia hawa wazazi lakini wanateka advantage ya kubadilisha vitu vile ambaye zimetafutwa na huyo mzazi, wanajiwekea wao wenyewe, na tena hiyo jamii inakuwa na shida kwa sababu mtu anaingia anasema aliashiwa shamba na hakuashiwa. Ninaita serikali kwa sababu ya hili jambo, waambie wanashifu wasikubali hata kidogo mzazi wote ambaye amefikisha miaka 60 kwenda juu afanye jambo lolote bila watu wote wa jamii kuelewana. Na jambo la mwisho ningetaka kuambia serikali ni kwamba hawa wazazi ni wazito kukaa na wao nyumbani, na kwa sababu ya hiyo uzito, kama vile mnatega nyumba za housing, affordable housing, washeni tutege mahali ya kwamba tutajengea hawa wazazi wakiwa na hiyo shida wanapelekwa kule kuangaliwa. Kwa sababu kama hatutafanya hivyo, watoto wengi wetu wataanza kujinyoga. Wengine wataanza kuona hawataki kuwa wazee kama mama yao amekuwa namna hiyo. Kwa hivyo ninaita serikali tuigiririe hili jambo na tusaidiane, tuangalie wazazi, maana hata kama wewe ni MP, iwe wewe ni senator, uwe ni mhubiri kama mimi, ulizaliwa na hawa wazazi. Na mzazi akiwa na hiyo shida ambaye ni wa neighbor, huyo mzazi hata wewe uko na shida. Akiwa amelemewa hata wewe utalemewa. Kwa hivyo I call upon the government, we have to understand this issue is too much and that hatutaki iwe epidemic in our nation. Gige Kisohi na kwetu ni hapa Kisii, na mimi ni mwadhiri ama mtu ambaye naishi na mtu ako na condition inaitwa dementia. Na dementia ni condition nyingine ambayo kwanza kuitikia huyo mtu ako na hiyo condition inakuwa ni shida kubwa, na kwanza kumwangalia hali yake na kumwangalia venye atakuwa kiishi inakuwa ni shida kuu, na inakuwa ni challenge sana. Na hata pia hata jamii yenyewe, hata society yenyewe, kabla kuje wajua hii ni nini inaendelea ama nini kinafanyika, inakuwa ni hali gumu sana.
na ni hali ile ambayo hata wewe mwenyewe kuitikia hii jambo imekukuba, imekuja kwenyu, inakuanga ni hali ambayo si hali halisi. Hiyo ugonjwa ikimshika kitambo, ujue ni nini, unaweza kuona kama ni kujifanya. Saa zingine unamwambia kitu, unaona anafanya the vice versa. Kwa hivyo hiyo matatizo lazima uombe Mungu na uelewe kinaganaga, ndio ujue vile utamhandle. Sasa tunataka serikali itoe mafunzo watu wa dementia, ndio wajue, watu wote wajue, akikutana na kitu kama hii atajua vile atahandle. Hata kama wanaweza hata kama wanaweza kujengea hao watu na wawe wako na nini kama vile children home. Ingine unaweza kuwa na huu mgonjwa na mko wengi, saa zingine unaona mzigo inakuangukia wewe. Wahe modo ucio it makes a meaning, na modo ucio akaigua ngoro yake lifted, isn't it? Akaigua roho wake ni wa bara. Na hiyo ni essence ya gospel, practical gospel. Yetereire tume bara-ini igosha igai. Right, iyo nkorwa se chinsemo chiria chia Kiambu ekere barenge kuri ubumanyi gochiase abantu igoro y'uburero bigabwa dementia wabere bokunyara kubwata abagotu abandi nigo babere bakunyara kuyachinga kichie echio eri kunyara kubaure nibo. Zach Big agoteba ngati undina asante. Honorable Julius Omusumba agoteba pamoja kurwa makara ali matutu settlement scheme imeanyamira county. Asante sana sponsor bali bagenda kubati umorobere bwenyoni emambi ya lero. Director Javeni, my lord I wonder. Abana babatefi bate bankole limo bakoruku director Klenox nero rasenseme ndigi studio tigangira na samore gosengira na sale nipate kulipa bills 1 to 3 alafu tokwira na ndo bitoko nyara kuminyoka senyoni amagazeti toganyereta bageni baito this beautiful morning guchakira chinsebiri chamambia tuchikunyara gukwanera igoro ya etaro eguchikunyara gukoreka na somo cy'ubusongoli tkuria rero iyo kunyara gukorera matko 15 alimo iyo kunyara kumanya abantu igoro yechisegi chegenka wegaruka inkikeragere mu kigetambo kirekyo tuchikunyara gukwanira yo munaya ndambange ndoke Joan Kwamboka director Klenox we Jehovah Rafa, back to you in studio. Eye Kisii TV amandegere y'umuguzi ine numanyete nga Keroka Technical Training Institute imeye municipality ya Keroka ne college ya serikali enene ebwate chikosi chobobundi chekerero amo nabalimu babwate obumanyi bwa igoro kegima. I'm Duke Yakonge, the overall technician, also tech, chemistry and physics. The trainees are well equipped. They know each and every one of them. They can show their capability that whatever we are offering in Keroka is the best that a student needs, and over a job that is quality. In our practical, everything will get correct. Everything will get correct, and we get the accurate results. That is an example of how we are very much. May amo na September. Minyoka bwango igere bwenyorre ekos eraokonye bwetenere. Pipes neduka egokonere binto ao aseligoririe insemono emyomo chobosongo. Eduka enige konye binte binge negati yabo PVC pipes, ceramic items, PPR echochirechi rolls, nkonya bali chisimiti, chitap, manhole covers, mabwate conduits, pressure pipes, gutter pipes, sinks. Amo naboigo mbabwate chitanki cha machi. Mass pipes nige gotoka asenchira ya Hema Junction barabara ne skuru ya Kisii Primary. Asamange wakeresimi ase number 0759747160. Wase namba ende ya 0726202589. Wase namba ende ya 07019966
692 Gendarero bwenyorre binte binge bidioganyete aserigorirense mono enete aserigorirense mono ime ya Mass Pipes imyomocho bosongo ime ya Mass Pipes imyomocho bosongo Eye Kisii TV amandegere y'umugusi. Jamora Teresa Kwamboka, Sheila Nyakirario na Brighton Jamora Teresa Kwamboka, Sheila Nyakirario na Brighton Machoni Junior, omwana o Christopher Machoni Onduta na Salome Wosibori kurwase kenyoro yakabori no mochokoro bwa abanyagosira Daktari Onduta Ocha Meshak Keboye, Samuel abanyagosira Daktari Onduta Ocha Meshak Keboye, Samuel Nyachio, Cornelia Sonsomo na Dorcas Nyaboke, abaisekemoke ngamona Onduta na Dorcas Nyaboke, abaisekemoke ngamona Onduta, Nyagosira Andrea Mungare, James Moruri, Samson Rundi na Richard Ariga, umwigwa kwa bare Charles Ansuma, Elijah Murara, abangina moke Lucy Mora, Rael Mora, Mary Gichemba, Priska Mongina, Veronica Kwamboka, Sofia Gesare, Wilfrida Kemuma, Priska Nyaboke, Gladys Kechemba, Esther Mora na Alice Varongo. Mbamwabo Joshua Mokaya, Gilbert Nyarere, Jared Nyarere, Richard, Evelyn Nyomenda, Linet Kwamboka, Yunia Nyaboke, Gladys, Ven Nyaboke, Penina, Ruth, Kababa Veronica Moruri, Flora Moruri, Jospat Nyarere, Jen Moruri, Nyagaka Moruri, Ruth Moruri, Evans Bundi, Phyllis, Janet Kebori, Kwamboka, Bonareri, Ocharo Moruri, John Noah, Sara Noah, Ongera Mogambi na Nora Mogambi. Muchango nokorekane hasensemo ya Ruiru hange ni skuru ya Pondways Academy chitariki sana na isato cy'umutenyo 12 umwaka yega nabego muchango nokorekane chitariki kyanda cy'umutenyo 12 umwaka yega ari asenka yabo iyekenyoro yakabori mubere norusiwe ase enkendu ya Kenyatta National Hospital chitariki 12 umutenyo 12 umwaka oyega wechirubere 24 osabirwe na kwendwa ari asenka yabo chitariki 13 umutenyo 12 umwaka yega ase kenyoro yakabori sublocation ya Marani county ya Kisii Chinsa Kianda intuyebu na Kisii TV tuarure engora yaito blessings that hallow our day in the sweet by and by. Eye Kisii TV amandegere y'umugusi. Sangana intwe aso mutandao wetera Instagram amona Twitter @Kisii Television, tonyure YouTube na Facebook Kisii TV, twakire esimi wetera 0708386041 yanyore onsi ayatekire ime ya Kisii TV amandegere y'umugusi. Kisii TV amandegere y'umugusi. Je, wewe ni mwanagenzi ambaye una hamu ya kujiendeleza kupitia kwa masomo ya vyuo vya NUI? Chuo cha NUI cha Riragia Technical and Vocational Training kipo hapa kwa ajili yako wewe. Wako na kosi tofauti ikiwemo Electrical Engineering ambapo utajifunza Electrical and Electronics na pia Electrical Installation. Mechanical Engineering utajifunza kosi ikiwemo Automotive Engineering, Motor Vehicle Mechanics, Welding and Fabrication na mengine mengi. Building and Civil Engineering utapata na mafunzo ya plumbing pamoja na masonry. Applied Sciences kwenye masomo ya kilimo, Health Sciences kwenye Health Records na Community Health, Liberal Studies ambayo ni ya Social Work and Community Development, Information and Communication Technology ama ICT, Fashion Design and Clothing Technology, Garment Making, Hairdressing, Beauty Therapy pamoja na Food and Beverages. Pia kuna mafunzo kwenye kosi za biashara ama Business Studies ikiwemo Sales and Marketing, Business Management na zingine mingi. Wapo na walimu waliobobea na wamehitimu kulingana na mahitaji ya Wizara ya Elimu, ambapo pia unaweza kupata ufadhili wa vyuo vikuu, Higher Education Fund, bursaries na pia karo yao ni ya chini mno. Usajili wao ni wa mwezi wa January, Mei pamoja na September. Na mitihani yao ni ya vitengo tofauti ikiwemo iliyopo maeneo ya Kegogi Marani, kilomita 1 tu kutoka kwa barabara kuu ya Kisii Meruka Kisumu. Pia unaweza kuwapata kupitia kwa tovuti www.riragiatvc.ac.ke na kupitia kwa nambari ya simu ni 0729578890 au 0723609890.
174. Riragia Technical and Vocational College, Skills for Development. Kisii TV amandegere y'umugusi. Let's get this party started! Hey kids, light up your festive season with StarTimes. Renew your subscription for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 2 months to spend more time hanging out with all your favorite cartoon friends on our amazing kiddie channel. Pretty incredible, right? Enjoy more adventure, more action, and more fun on Baby TV, CBeebies, Jim Jam, ST Kids, ST Tunes, Toonami, Cartoon, and Boing. Renew your subscription today and get upgraded to Jingle with the Stars. And I like it that way. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite kids shows on the go. StarTimes. Enjoy digital life. Kisii TV amandegere y'umugusi. Ine kwabere gukurigia amachibu ya marwira aberiga kuguchanda senga kentambe totwara bwabobono ekyagere duka ya customer based herbal clinic yakire neri chibu ya bene asokorentera maryogo arosire kurwa semete nobo manyibwa igoro nagwanchirwa gutumeka semebere ya moya banto okorwa sechinse ao buna India, China, United Kingdom, European countries, United States of America na yande kurwa sense ya Kenya. Amarioga abo nkubeni ara marire aho buna chi allergies, chi ulcer, amanyinga wakaigorose high blood pressure, arthritis, asthma, diabetes, endrume, fibroids, STIs na yandamange. Banyore aseduka yabo egotoka segesoero gose main entrance ya Boss Farm Plaza egotoka katikati ya Kisii Blood Bank na Kisii Main Stage. Into customer best herbal clinic toka enyombe ngia ya Boss Farm Plaza ground from no swaiga nditorege muge sieri goro antu batamaryo hapo dokura marire na arthritis, diabetes, high blood pressure, ulcers na mangabo amaryo goitari gorire insebuya oranyara no na koira togo tugutera karibu Voigon nabo kubanyara gwetera sichi namba chesi mi 0710 540 968 gose 0733 990 052. Customer Best Herbal Clinic. Your health is your wealth. Kisii TV amandegere y'umugusi. Edu computers neduka yabeireke ogokorera obokoreri bogokoneria chi computer chi laptops amone binto binde binge asigeka egetambo bono niko bagotoka imeyo mucho busongo asamagacho a Uhuru Plaza yibone korokwa Alisa Plaza ase floor entangani mbarabare na marigiti gose Kisii market sangene chibucheri. Edu computers nigo bagokora obokoreri au bunabono nkoni abari chi laptop chi brand au chi computer accessories storage facilities bunabono chi flash disk memory cards hard disk nebinde wigo nkorwa bare obokoreri bwa software installations computer repair nkoni abari chi data transfer cables chi mouse chi laptop bags chi power banks earphones keyboards amono bokoreri bonde obonge nigo bakoigura kereri kurie wiki gochakera ense ya moya mabia wika chinsebere chabo tuko na se weekendi litkuria Jumamosi gochakera chinsebere cha mambia wika ensa eyemo ya magoroba asamange naboko bakere simi wetera se namba 0702 610894 tarira Edu Computers unyari kwenyorera obokoreri au boboikerano oboranyare kogokera. Kisii TV amandegere y'umugusi.
tambia mwana kegema mwanchomo ligererio Kisii TV ogendrete kubwati morobere bwenyoni emambi ya rero karibu nainda sensemo ya kabere yo morobere bwenyoni yuere ensemo ya enyoni amagazeti emambi ya rero. Of course nindo chezi na morago ntebinga good morning, thank you so much. Aso kunyara guswa aso morobere bwenyoni emambi ya rero zina good morning. Roda Ruth ananiambia pale 19 onde kubwati morobere bwenyoni good morning to Kenyans wote, thank you so much mwensi aso kunyara guswa ase omo roberi yombara bagendete kubwati you live Facebook asto gutoka buna Kisii TV tobate Instagram TikTok amona X account buna Kisii TV tobate website ya www.kisitv.co.ke amona YouTube asto gutoka buna Kisii TV. Karibu sana tobeto kunyara gusanga sobwa mwensemo ne yakabere yenyoni amagazeti mambi namba yesi mi studio 0768719470 nabo kunyara gontomere mesmes gosobe go kunyara kunga resimi aso kunyara gusanga nenche mambia lero oyakoro kunga momanyi agotebanga morning oyo momanyi nole naziporo go ogoteba mkondani kama kawaida agotebanga tigobokie oyegani ngogoteboboke. Alright, atigambo kiabo musolwe gesusuki abekire asomoroberio this beautiful morning. Asante sana momanyo nyanchanali. Alright, alafu naregeganere otomere ujumbe mambia lera gontebinga Joan. Okay, Robert Atika nimekuona. Asante sana. Unaniambia pale Robert Atika kurubo mwanda niko ndani. Unaniambia ga kiboli Joan nchena kumiri nimeona kama ni machozi yamenitoka. Kama watoto, yani hao watoto hiki kenye wamefanyia mama. Aki Joan Mbube. Alright, au kwa neregoro yoro bote lolitwa akora kurwa chinse muchiria chia embu abwasa bana babere bakunyara gutama mamo mwabo weka obere gakunyara gusiria obugima bwaye kali bieka ase enyomba yaye achinse muchiria chia embu yani noena abanyakinyoro bachetega ali komusibiri enyomba yani naligerete cyanga kiri buna cyarenge gwite kama konde nkabori Yesu bwa mabera kaki mongino no matenganera no mwana bo montorenge. Anyway, talimangana ayo ntwate abantu agikeria ne twasaba okubwaterana egati ya abana na Bible tigango tafadhali tweka abana baitange na Bible bonegana linga kiyesu guku. By the way tigandu gusegeta emambi ya rero gucia sabana bonsipi bali banyarire gucia sesugu kuboniga gusabanya mwaka boniga nimete abantu mwe bangete kogenda ne chifamily cheno mobaire chinsemo cha Mombasa mobaire gusenta Tanzania mobaire gusenga ichi bichi chireki bachikunyara kwegokya lakini abayiboli no muka batigete nkagalia nabukura etera nkagalia gana mubasugeri mabategere no yana maguta yechingeni ne sukari ebyombi bayisaine no bosibwa mandasi onyo no mochere na gento gekeiga chaire sadaka litukoliye noeli genda yego kine familia yao lakini totally gutige familia yao that way torataraka torarura Bible you are not there with them, it is not something good. Kerige keigo ko mwibuli olingo tebale ngambije mona yuna masese ni utanyorande igo engakiyiga Yesu gukutoteme gwika Bible baitange toteme ko bakonya senchire yamo egoseyende. These people do understand chena kyomaete monginori damaite nga Joan yone tabwate pira kinirendo temire keriaru na kiabwate goso Bible mbaro very understanding no tagenda na kende na bagoteba akio temire no ene fair saru sio cha kondoro temire nkomanya bale and they do understand buna Bible na onye mwebuli utali understanding tema ngo komomekia bega kunyara ku understand. But anyway, thank you so much. Karibu tobeto kunyara kumnyoka sense mu Enyoni amagazeti this morning. All right, hey, dust. Alright, gazeti ya The Standard nero gutukunyara guchaka neri mambi ya lero. Of course nimbote gazeti ya The Standard, nimbote gazeti ya The Daily Nation, nimbote gazeti ya The People Daily, amo ni gazeti ya Taifa Leo. Yegago ntebinga morning Joan Kwamboka. Alright, ujumbe imedisappear tena. Alright,
nitaisoma sikikagetari gitambe pole sana imedisappear. By the way tuko WhatsApp na hii namba 0768719470 na bokunyara gutuma ujumbe bokunyara gusangana nche emambi ya rero Secrets of Ruto Uhuru meeting nwebekira se gazeti yiga coming together. All right, bacha bate banga whereas President William Ruto and former President former President Uhuru Kenyatta said they spoke of national unity, high taxation and harassment. Mount Kenya politics and the broad-based government were at the center of the discussion in Ichaweri, Gatundu. All right. Noigwete the former President Uhuru Muigai Kenyatta na beta kunyara gutware geikaro aburit kuregoro amo na oyore umuraibwense ya Kenya boriga. The fourth and the fifth president, they had a meeting. The leaders appreciated the need to achieve more inclusive political consensus in the governance of our country to accelerate the attainment of inclusive growth. Yunkorengana numurikyo ya makuru asigazeti ya The Standard. All right. Na ntete kwenda sensemo ndi studio babekire chibicha kidogo kiraba iga babete bakonyara kumira nomete maroratenga na maigwa utaona tu hata the chemistry, how they are bonding, how they are talking, you know, abigana bantu anemona sensemo ya siasa tu maitenga mbaigwa na ine kurende ni maajabu even ekereba umera nete asemisa ye muchinsemo chirichia embu ukobekwa kusoko bekero igutoko musasiroti yomo, all of us were like hey hawa wili wamepatana. So ntete turagenda sensemo yende ye studio eritobeto kunyara kurigere chibicha kiraba iga babere barenge gusababete bakunyara kumera na abwori tkuregora sensemo chiria chia oyuno muraibwense ya Kenya William Ruto nyarite kugenda senka ya nyara gukwanda na bibiga bibekirega iga national unity, high taxation and harassment again rete anemona sensemo ya siasa. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Nimeshukuru sana. Asante sana. Thank you very much. Asante. Thank you for nyama. Karibu sana bwana. Chia Gatundu gazeti ege page ya kane na roboti rubeke and of course ndoire kipaumbele se gazeti awe mambi ya leo ni Brenda yenyewe. Mama ni muhimu sana, kama akikosea bado ni mama. Tunaelekea sikukuu na tunawatakia sikukuu njema bana. Mbona wanaanza kuharibu? Imagine mimi siwezi sahau mama yangu. Alright, nimeona ujumbe yako Brenda, thank you so much. Ase a message eyiga gwatomire mambi ya lero tukugendera kurubo manyuma ya yoroboti roria bana banyarire kweba baibuli babo mpaka umongino ndoyo mobere akunyara gusiria ubugima bwae. Alright, ase gazeti ya The Standard, reject high taxes, Wanjigi urges poor Kenyans. Ase gazeti ya page ya 5 na kabere, Jimmy Wanjigi origetie orenge aspirant president means ya Kenya. Nekia makia kia chama ya Jimmy Wanjigi inaitwa ngaje? Let me remember. No aregaiga asekiria bere akunyara gusababa Kenya kunyara kugikiria okomentwa kwebango page ya 5 na kabere no roboti origa robekire ase obwikirano kia recollect 1 trillion but far from target. Ase gazeti iga page meronge bere na 5 director kindly kwanera baba ukwane nsemo yendige studio baba kunyara gokeya Mariogi this morning inaingia kwa studio. Alafu Assad missed his soul to Paul moment. Page ya 15 na 3 no roboti orubekira sobo ikirano what awaits Hussein at Kandanda.
epeji ya mirongo itatu na kianda na roboti orubekire na mwinogaiga asingazete iga do not blame me chinkwana ni chae Kalonzo Musyoka oyore umuraibe kiama kia Wiper askiria gutebanga Kalonzo says of IBC panel delays inyoranga nwarenge ekatia bali barenge ase egikarokeria kia goseti mweri ya NADCO, the National Dialogue Committee. Agotebanga troubled times with the constitutional crisis on electoral and boundaries issues worsening. Leaders are engaging in blame game, but they all agree the matter should be resolved as a matter of urgency. Epeji ya gatano na gatatu na roboti robekire asobekera nunteto nyara gutegera chinkwana chia Kalonzo Musyoka ekerarengi gukwana aburit kuregoro igoro yengana ya bere kunyara koleta liberera sana sebike yiga annemonekere bakunyara gukwanira igoro ya okobekwa kwa IEBC ase serikali and of course ntochikunyara kurigereria okuiraneria kwaye akorokwa Musalia Mudavadi nerinabeta kunyara kuiranderia skira otebanga abantu mbaro ase serikali bakunyara koyekore serikali rokanenga mbate kubeka IEBC kurenda simoni gaturanyara gutegera chinkwana chia Kalonzo Musyoka keraringe okwana igoro yogotabeko kwa IEBC abwasikore neri chiko nigo IEBC takire kubekwa emyaka 3 mapema bataranyara guswa sensemu ya siasa na bono emyaka ebere ya bere kunyara kwera kuru baswa ase ekerogo kyubura ya serikali ya Kenya Kwanza. So first of all, an election based on what law? Number one. And number two, even if there was, all right, these matters were canvassed before the judge who had the matter. For example, that Augustus is a young man I know, okay? And I'm always ready to talk to him. He's one of us. But he should not allow himself to be used. Because he knows the party he represents does not have one member of party. And because National Assembly had 1 week since the matter was adjudicated upon by a judge, Azimio given 48 hours to give a name, which we did within that stipulated time. Therefore, my brother Speaker Wetangula, being the chair of Parliamentary Service Commission, should have acted with that 1 week. But gerrymandering, buying time so they can allow Muli to go to the Court of Appeal, which is what they did. That is the absolute, and then we will also hear, because that was what was clearly adjudicated. Though this attempt, therefore, to blame Wiper, to blame me, is completely hogwash. I'm sorry to tell you. It doesn't stand in the face of what is lawful, what the courts have done, and I must congratulate Justice boldly, as he did, including during the impeachment feared with, which was privileged, to co-chair, along with the member for that NADCO report, to co-chair, along with the member for that NADCO report had 9 pieces of legislation which were supposed to be passed expeditiously in Parliament. In fact, the speed with which they impeached Gachagua could have been employed, I've said that before, to implement the recommendations of NADCO. The appointing authorities were 2, William Ruto and Raila Amolo Odinga. I was answerable to Raila Odinga, but we gave the report to both of them. And then one morning, I'm called and told, they are signing the IEBC now, because that one at least went through, the Amendment Act to IEBC. One would have expected they amend it when they said, okay, we have now signed into law the Amendment Act of IEBC, that they were going now to move with speed. But instead, putting all manner of clogs, and showing political bad faith. That is what I can call it. In fact, my worry now is what happens, because Raila and William Ruto are supposed to consort and agree on who becomes the chairperson of IEBC. We made it so easy for my friend Raila Odinga. I hope he can stand strong
and act for once in the best interest of Azimio. Because when I last checked, I was still in Azimio. And the leader is Raila Odinga, who appointed me to NADCO. We need to be able now to act in the best interest of this country. This matter of IBC is the most urgent issue. The people of Banisa constituency lost their member of parliament over a year ago. They're still waiting for a by-election. And others. Why disenfranchise Kenyans? Because of political expedience. But as I said, I invite you, maybe I can share with you some of my thoughts on why the delaying tactics. And if we do that, do not record me and forward to Itumbi. People are desperate, absolutely desperate. Yes, sir. Onekere engambe gendrete bene igoro yo kunyara kubikwa kwa IEBC bwase chinkwana chiabere kunyara kogendera se chinsemo ayo na se gazeti ya The Standard abwase to kunyara gokolera gaiga baute banga woman gets more wealth for husband's education na se page ya gatatu munadhani mutaonyesha wanawake dust so se page ya gatatu obigo kunyara gosoma oroboti oruo ase gazeti ya The Daily Nation, of course, bado ngelikeli bago kwanera why Ruto Uhuru are closing ranks. Meeting sparks speculation about a potential row in their fractured relationship. President William Ruto's surprise visit to the rural home of his predecessor Uhuru Kenyatta adds a new twist to the fluid political landscape that started with the reapproachment between Dr. Ruto and opposition leader Raila Odinga. Asepeji yakane peji ya gatano no roboti origarobekire ase enchira yobo ikerano ebichebekire gabu ne yabaraya baberekere babete bakunyara gutware gikaro abo litko lya igore yigamaiga ya William Ruto kunyara gutware taro ya bene wekabaka senka yaye the former president Uhuru Muigai Kenyatta sechinse mu kiri cya Gatundu abo se babete bakunyara gusanga bera tategento kebere kunyara koleta amabori au egati ya Abakenya ntochikunyara kurigereria ne mone birengerero byaba 90 on the same kurenda seboniga ayo negatiali airoborita se gazeti ejeiga The Daily Nation emambi ya lero IEBC ro who's fooling who ase gazeti ega bichebekirigane ya Kalonzo Musyoka ekerarenge gokwana chinkwana China chechu twabere to kunyara gotegerera emambi ya lero abwase ensemo yayo yotenene gali akorukunga Ferdinand Waititu former governor chinsemo chiria chia Kiambu mayaga yokorusugwa through impeachment ekere barenge gokwana abo litko lya igoro with competing interests. All right, gaiga chinkwana chiabo on in Kenya's political chess game. Bamanya gochabate bagalinga as back passing continues as to who carries the responsibility for the impasse. A review for development since the last elections points to how the country got to this dilemma. Epeji yagatu yabara yabega babereko babakunyara kumerana ndoche Salim Juma agote bagaiganga this is the Kenya we want now, where leaders Daniel Kagika agotebanga at least Zakayo has secured 1 vote from Mount Kenya. He might get 3 more if he continues with the same spirit before 2027. All right, right. Wakaja simkwage serious sasingine. Okay, Alex Nyachaya gotebanga the moment Matiang'i announced his presidential ambitions come 2027, the State House operatives are having a sleepless night. It is simple. Kenyans are suffering under the administration. We will vote in new and competent leadership. Dennis Lemak aregalia for his survival in politics. Nothing more. Remember how he fought dynasties. Ase semeyega. Alafu does Uhuru hate Gachagua? Why did he not meet with when he was DP? I don't know. Ruto has sensed that he's going to remain politically desperate before 2020.
byabo ase chinseme chiguru yokumira na kwabara yabega babere abulin idol Rwanda campuses. The institutions are struggling to dispose of properties worth millions in Kigali, where their campuses have remained idle. Shari feeling hit was not a plot against Gashagwa. Probe reveals technical problems locked out. Petitioners who sought to file cases during ouster of then Deputy President asipejie komi norobotyo robekire ase egazeti yiga ya The Daily Nation. Tigaminyo kibaka ase gazeti ya The People Daily na eroto beto kunyara korigere ringa ninkige kwanere gaiga. Alright, ase gazeti yiga ya The People Daily, what Uhuru advised Ruto. Retired president raises concern Semia kuruase the former president yakorukunga William Ruto, the current president ekerabeta kunyara gutwari taro yaigo chinsemo chirichaga tundu. Of course abantu au mbagendete korwa ebirengerero byabo on the same. Charles Mwangi akotebanga even if William Ruto meets the late Mzee Jomo Kenyatta himself, nothing will change. Mount Kenya people have already made their decision 2027. Ruto People Daily norobotio rurobekire can help him. What if he doesn't understand? What he doesn't understand is that Uhuru never helped Mzee Raila, even though is here tofauti about the two meeting. Aya segazeti yiga is here tofauti about the two meeting. Aya segazeti yiga ya The People Daily, why Kenya lost the rights to host CHAN. The Kenya football enthusiasts ya The People Daily, why Kenya lost the rights to host CHAN. The Kenya football enthusiasts are trying to cope with the high scheduled to start on February 2nd, 2024 in Nairobi, Kampala and Dar es Salaam. Ase epejeyega kubuka walikuanga wameshinda bid, but it seems like it is about to slip out of our hands. Sebichebe kiregari ne yabarai au bakora uno. As Kenya daughter comes home, officially they are welcome pale bende gopokea umwana wigas chinsemo chiria babe bakunyara komoreta ase chinsemo chia gusi anene mono enka ya egari nyamemiso mwigwetiga goteba ngusi anene mono enka ya egari nyamemiso mwigwetiga goteba ngano asometa segetikeria gose no asomete nyambari geke egetieke asaba gutkonyara gokora muyogo yuno maumu abamenyete because no chiarenge chinyomba cy'uburaro cyabari muna maumu abono mwari murenge. She has a lot of history. Kora sarongorwa gusi na nero bete kunyara koba the Kenyan firstborn koba ka kunyara go chorubuna representative elect ase enseria ya America abwasebono are representative elect kurwa ase chinsemo chiricha Minnesota. Alright, ngochare kunyara go kemense ya Kenya sabwate taro ya matuka 5 na 3 nabwate bikaro au wa 7 au babiri ba kunyara kogeni wako ba kunyara gusanga nere. A free COG president is held captive by graft cartels. Nwebekire ase gazeti ya The People Daily. Lidet bakogoti bwobiera gotebanga pamoja swito, asante sana. Na ginko minyoka ase gazeti ya Taifa Leo. Alright, bunebekire gaiga bado enkwana nigoro ya Uhuru konyara kumera na William Ruto bagotebanga Uhuru aingia box. Mwezi uliopita duru za kuaminika zilikuwa zimeambia Taifa Leo kwamba wawili hawa walikuwa wamesafiana nia. Asepeji ejeiga ya Kabere bagotebanga William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta wasemezana faragani na kwa mara ya kwanza kujitokeza kupigwa picha paruanja, huku minongono ikisema wawili hawa wameafikiana kufanya kazi pamoja. Hii ni katika jaribio la kiongozi wa taifa kupunguza uasi dhidi yake haswa katika eneo la Mlima Kenya. Asepejeyo norobotio robekire ase obwekeranu. Momanyi kutua nchini kwa shukran. Momanyi ni Mkenya wa kwanza kuchaguliwa katika baraza la wawakilishi Minnesota America. Epeji ya kane ngo kwa ndabaregoro ya Hulda Momanyi. Of course ntuwa beto kunyara gusanganera aburit kuregoro. Onye turanyara ko tegerera chinkwa na chai mnyoka galia asa chinsemu chiria chia YouTube oboga kunyara ko bwati mwancho morigereria enkwa na yeto ya masaye mona Hulda Momanyi aburit kuregoro kerarengi kuyarigania kunyara go chemeyense ya Kenya. Mwekezaji anza kilimo Shakahola. Mwekezaji
Mwekezaji huyo wa kigeni anajishughulisha na kilimo cha matunda ya karakara katika maelfu ya ekari. Epeji ya gatano noroboti orobekire ugoye bore gari mayaga yemebere au kobage kunyara kurusigwa stinse bicha shaka hola ya ameona ai hapa lazima tapanda matunda. Noche munakora tibia matunda yo. IEBC Kalonzo sasa akataa lawama. Asema kesi hiyo iliyo kotini kwa sasa ni ya vibaraka wa Rais Ruto kulemaza uteuzi wa makamishna. Na chikwani chikana chio omo prime CS wense ya Kenya Musalia Mudavadi abetega kunyara kuirana lya buri kurigoro abasa abetega kunyara kugikeria ngigati abari babere bakunyara ko yemoche serikali aso kunyara kubeka IEBC tunanyara gutegera chinkwana chia Musalia Mudavadi oyore acting interior CS na inde chinga kietio nere ore ase ensemo area yo kunyara ko tenenera foreign and diaspora affairs ekeraringe okwana buri kurigoro gakuirana lya bari babere bakonyara ko yemoche serikali aso kunyara gutabeka IEBC in place including Kalonzo Musyoka. Miaka miwili zimeenda. Kwa hivyo kama wewe una lengo la kurudi kwa cheo fulani, wacha kupiga domo. Wacha kupiga domo kila pahali, domo. Tekeleza, kwa sababu miaka miwili 2025 na 2026, that is where the difference will come in. That is where you're either going to shape the minds of your electorate, or you might as well start preparing early, uende nyumbani mapema. So we've got 2 years gone, we have 2 years to implement, so that at least you have something to tell the electorate when we get to that other stage in 2027. And I want to echo the point raised by the governor, that we need to complete the exercise of constituting the IEBC. But also sometimes wrongly so. Because after a process has been done, and then somebody goes to court, it's their right, yes. But the government, being a law-abiding government, it has to wait for the court process to be dispensed with. It has to wait. Sasa wale wanachelewesha ni wale wamekimbia kotini, ndio wa drag process ya kuhakikisha kwamba IEBC inakuwa constituted. Sasa hawa wanachelewesha watu wengi, na tukienda mbele, haya ndio maswali lazima tujiulize. If you keep going to court, is it because now you are pursuing a right, or is it a move you are making because you have an ulterior motive to make the government look awkward, to make the government look like it does not want to constitute the IEBC? So the way things are, it seems now we have reached a stage where people want to bring in an ulterior motive, so that you delay a process and you make the government look bad. But what we want is to have institutions that are working, we have free and fair elections, and we move forward. But today, let us embrace technology. Let us embrace technology. Na watu wa Western hapa, mashamba hamuna bwana. Ama mnayo? Ama mnayo? This is a very, your average, I don't know what is the density in Kakamega per square kilometer, what, 1 to 700? Or something like that. So your density is very high. And the issue of the traditional economic parameters of land and so forth
are becoming very constrained. So we must look elsewhere. And the only viable and immediate opportunity is to go for technology. Let us embrace it. Request you remain on stage for one photo session. Request you remain on stage for one photo session with His Excellency the Governor, the CS for ICT, Dr. Margaret Ndungu, the Huawei MD and niliwaambia mimi Chris so much right uyu akora kunga msalima IEBC nere niga kunyara kwegerera serikali agotebanga emerobero au babere bakunyara kobeka yo kunyara kwene kibuna babeire bakunyara kobeka ekyombe kya muhimu keganira imeyense akiranga there some places batanya gutwara barayi because nga IEBC is not in place including igege ya gusigara Nyamira mayiga yo kunyara kumusiri mu MCA we ward ya nyama ya Elido CMO May Soul keep resting in peace na gwikira moni gabantu banyama yambanya konyora mu MCO inyuranga nyansiongo maga yekigambiro kunyara gutenenia uburayi bo mu MCO mbanya kwego mu MCO ngaura nyara kubakora magendo n'ikinsemo au abasabarayi babiri bakunyara kurara abandi kunyaba ko ba appointed gucya serikali kwamenya kunyaranga mabaga gotigaragari na abantu barayi gusembara be kuba kunyara kurara abantu amagendo because IEBC is not in place and ndachukunyara kubwati ayo munayanda mango mwancho muligerero Kisii TV korende asenye nchi ebiro byabiri bikunyara kuminyoka kegimoro boti ndoro romwere gega ufichuzi mitambo ilifeli wakati wa kesi ya Gachagua. Itilafu hiyo ilizuia walalamishi kuwasilisha kesi asepeji ya gatatoga igango kwa ndrabaligoro roboti road kindly nabo kunyara kwirigire gazeti yiga ya Taifa Leo wabigo kunyara konyora roboti ro asenchira yobwekerano nabatebyekere na chakanga shukran zangu za dhati chikogenda guchesu muligerero Kisii TV anene mono uri bwanjito murobire bwenyoni kuruchitariki 25 cy'umutienyi oikumi na limo nkabagi kunyara kubatebinga we have started the 16 days of activism against gender based violence nabaretera bageni au kuruchitariki 25 sana abandi twakwanda nabarabugwetera sesimi almost every day ntubwato roboti to kunyara kubwatia se ground bunemeyega au aheko bage kunyara gokorekana until today buna nabatebetingo muyego yokwera chitariki 10 cy'umutinyo 12 naringe kubolinga tutafika tarehe 10 December ndo tumalize hizi siku and finally it is here akeko garante ngogwakira ngambe yamo nayo muligerero Kisii TV mambia lero asukunyara ko yuancha umurobiro na kunyara kubwate na kunyara guchangia asebirengerero au and that is why it could yalero nabatebinga ngo chinde gutware team as studio lero tinde tinya ko babolinga what are the causes abasubati bago itu sijui where did it start Today let us talk how is it going to end because sasa hizi courses hata tukitafuta ntoko kora and what is the aim yoko chikunyara gutwara e walk you meterero twanyora ngamandamana go chikuchaka ngaho solidarity forever nkarias bakeri ogiri kabanga ikaringa tebi guchiguni nchiro tokalise tokalietia gas. We are going to know, is it going to be the same? But I'm glad to have a team gega se studio turachunara gusanga emambiyare. Of course, basic to kunyara kuligereria challenges babere ba kunyara ko etera anemona sama tukayege 15 alimo their contribution towards the same, the community involvement, angakia beire policy and action, collaboration and partnership, ne binde vinge korwa such organizations chiabo. To sukayekera ngo kwanda turajwa muna yanda mange and of course bande teresa koryale mabono kwibura kwa muntu gochanda seka kitere kitabe kinde maritati bye bye.